open your Bibles to Acts chapter 24 and verse 2. Avage oma piiblid Apostlite tegude 24. peatükis ja salm 2. Are you there? Kas olete kohale jõudnud? I shared with you the first night that we will deal with the theme of Reformation, why the church needs Reformation during the night sessions. Esimesel õhtul ma jagasin teiega, et me õhtustel koosolekutel tegeleme teemaga reformatsioon ja miks kogudus vajab reformatsiooni. The reason for doing this is so many are looking for revival when in fact we need Reformation. Ja põhjus, miks me seda teeme, on see, et nii paljud ootavad ärkamist sellel ajal, kui me tegelikult vajame reformatsiooni. So it is necessary then to be in sync with the season of God. Nii et seetõttu on vajalik olla ühel joonel ja sünkroniseeritult Jumala ajastutega. In Acts 24 and verse 2, I have come to realize that the catalyst for Reformation is the willingness to change. Ja Apostlite tegude 24. peatükis ja salmis 4 ma olen mõistnud, et reformatsiooni katalüsaatoriks või esiletoojaks on soov muutumiseks. But there is something that will earmark every Reformation. Kuid on midagi, mis iseloomustab igat reformatsiooni. God will give us an insight into an area of himself that we did not have before. Ja see on see, et Jumal annab meile arusaamist ja nägemist teatud piirkonnas enda kohta, mida meil varem ei olnud. Now history proves this to be true. Ajalugu tõestab, et see on nii. When Martin Luther was extremely hungry for God, God gave him an insight into the word that he did not have before. Kui Martin Luther oli väga näljas Jumala järele, siis Jumal andis talle ühe teatud mõistmise enda kohta, mida tal ei olnud varem. I think that you will recall that the message given to him was that the just shall live by faith. Ja see sõnum, ma usun, et sa mäletad, mis talle anti, oli see, et õige peab elama usust. And so the shift was from salvation by works. Instead, they moved from that and they moved to salvation by grace. Ja see muutus oli siis päästmine läbi tegude oli ennem ja nad liikusid päästmine ainult usu kaudu. So you understand that there's always an insight that precipitates Reformation. Nii et alati on teatud uus nägemine teatud piirkonnas, mis iseloomustab ärkamist. When the Pentecostals began to reform in the early 20th century, Kui nelipühilased hakkasid reformeeruma 20. sajandi alguses, they received a different insight. siis neil oli üks uus arusaamine, mis tuli. And their insight was that the baptism of the Holy Spirit is a present reality. Ja nende arusaamine oli see, et püha vaimuga ristimine on kaasaegne reaalsus. That it was not just something for the first century church alone. Nii et ja see ei olnud midagi ainult esimese sajandi koguduse jaoks. But the baptism of the Holy Spirit was for whosoever will. Kuid see oli igale ühele, kes seda soovib. In fact, the Apostle Peter, when he preached on the day of Pentecost, said, it is for as many as the Lord our God shall call. Ja nii nagu Peetrus nelipühipäeval jutlustas, ta ütles, et see on nii paljudele, kui paljusid issand Jeesus kutsub. So if you recognize yourself as the called of God, you qualify to receive the baptism of the Holy Spirit. Nii et kui sa tunned ennast ära kui Jumala kutsutu, siis püha vaimuga ristimine on sinu osa. Now, the idea of calling necessitates hearing. Nüüd kutsumise idee teeb vajalikuks kuulmise. You see, why are you here tonight? Näed, miks sa oled täna siin? Clearly you heard his voice say something to you. Kindlasti ja selgelt sa oled kuulnud tema häält sulle midagi ütlemas. There is a sound that you have heard in your spirit that was not placed there by human voice.
sest on mingisugune hääl, mis on sinu vaimu tunginud, mida ei ole sinna inimene pannud. You see, do you ever ask yourself, why can I not be satisfied with regular religion? Nüüd, ma ei tea, kas sa oled endalt küsinud iialgi, et miks ma ei saa olla rahul tavapärase religiooniga? It's because you have heard the voice of the Lord inside of your spirit. See on sellepärast, et sa oled kuulnud issanda häält oma vaimus. And he has begun to give you insight into something that maybe you don't totally see yet. Ja ta on alustanud või hakanud andma sulle nägemist millegi kohta, mida sa ei ole veel päriselt lõpuni näinud. But that is exactly how Reformation begins. Kuid täpselt nii reformatsioon algabki. Hungry people Näljased inimesed get to eat things that non-hungry people do not. ja nad hakkavad sööma asju, mida mitte näljased ei söö. Thirsty people get to drink things that non-thirsty people do not. Ja janused inimesed hakkavad jooma asju, mida mitte janused ei joo. Now the reason that you're here is because you are both thirsty and hungry. Ja see põhjus, miks sa oled siin, on see, et sa oled nii janune kui ka näljane. The reason that I am here and Leon is here because God is responding to your thirst and your hunger. Ja see põhjus, miks mina olen siin ja miks Leon on siin, on see, et Jumal on vastanud teie janule ja teie näljale. And we have come as helpers of your joy. Ja me oleme tulnud olemaks teie rõõmu abistajad. We did not come to have dominion over your faith, Ja me ei ole tulnud, et võtta valitsust teie usu üle, but simply to be helpers of your joy. vaid lihtsalt, et olla teie abilised teie rõõmule. Now, I realize what my responsibility is in this. Ja mina mõistan, mis on minu vastutus selles asjas. It is to articulate what you already know. See on artikuleerida või panna sõnadesse see, mida te tegelikult juba teate. It is to put into words what you already sense in your spirit. See on panna sõnadesse seda, mida te juba tajute oma vaimus. If I can say it this way, Kui ma võin seda niimoodi öelda. it is simply to give you some concepts to say what you already know is true. Ma annan teile teatud mõisteid, kuidas öelda seda, mida te juba teate, mis on tõde. So let's deal with the Reformation just a little bit more tonight. Nii et tegeleme reformatsiooniga veel pisut täna õhtul. I'm going to read Acts 24 and verse 2 from the Amplified Bible. Ma loen Apostlite tegude 24 ja salm 2 laiendatud tõlkes. The setting of this is one of the number of trials that Paul experienced. Ja selle kontekst on üks paljudest katsumustest, mida Paulusel tuli läbi elada. No ma proovin nüüd seda siis otsetõlkest teile edasi anda. Ja kui ta oli kutsutud, siis Paulus, Tertullus algas oma siis nõudega või selle kaebusega, süüdistusega tema vastu, öeldes, kuna sinu läbi me oleme saanud ja naudime palju rahu ja kui sinu ettenägelikkuse ja sinu kaudu on palju imelisi reforme ja parandusi toodud ja tehtud efektiivseks meie rahva heaks. What I want to point out to you is that Tertullus when he was speaking here, he was acknowledging that improvements had occurred in the nation. Ja mida ma tahan, et sa näeksid, on siin, et kui Tertullus hakkas pidama oma kõnet, siis ta tunnistas, et on toodud palju asju, mis on teinud rahva seisundi paremaks. And what he described these improvements and amendments as was reformation. Ja mis sõna ta kasutab nende paranduste kirjeldamiseks on reformatsioon. Now, it's important to see this. On oluline seda näha. Because he said the only way that they could come was through specific insights. Sest ainus viis, kuidas need asjad said tulla, oli eriline nägemine ja arusaamine. So the question before us is, what insights do we have for this season? Nüüd see küsimus, mis meie ees seisab, on see, milline arusaamine ja milline tunnetus või nägemine meil on selle ajastu jaoks.
Let's reverse the order of the word insight. ja vaatame seda sõna arusaamine või nägemine. And it is simply sight into. See on nii-öelda vaade millegi sisse. What is it that you've seen? Mis on see, mida sa oled näinud? What is it that you've seen that does not exist in your nation yet? Mida sa oled näinud, mida ei ole olemas sinu rahva juures praegu? But you know that it is the heart of God for your nation. Kuid sa tead, et see on midagi, mis on Jumala süda sinu rahva jaoks. Another way that I could frame those same words is, what is your dream? Või teine viis, kuidas ma võiksin neid sõnu ritta panna on, mis on sinu unistus? Now, I'm not just simply talking about your personal dream. What is your dream for this nation? Ja mitte ainult sinu isiklik unistus, vaid mis on sinu unistus selle rahva jaoks? Where do you see Estonia 20 years from now? Kus sa näed Eestit 20 aasta pärast tänasest? Now, we have already settled that you're not going to be raptured. So where do you see Estonia 20 years from now? Me oleme juba selle teemaga selle kindlaks teinud, et sind ei ole üles võetud, nii et kus sa oled 20 aasta pärast? You see, that's your insight. See, mida sa näed, on nüüd sinu arusaamine või sinu sissevaade. You see, one of the problems of previous generations is they had no insight for this current season. Üks probleem eelnevate generatsioonidega on see, et neil ei ole olnud seda sissevaadet, seda nägemust selle ajastu jaoks. In fact, the people who were my teachers many, many years ago said that you don't need education because you're going to be out of here any minute. Ja minu õpetajad ütlesid mulle nii, et tegelikult ei ole sul haridust vaja, sest et iga hetk sa oled siit läinud. Thank God that I did not believe what they said. Jumal tänatud, et ma ei uskunud seda, mida nad ütlesid. But that was the prevailing thought in my early days as a Pentecostal. Aga minu nelipühi nooruspäevil oli see üks väga selline mõjus mõte. Many did not have insight for the next generation. Paljudel ei olnud nägemust järgmise põlvkonna jaoks. You see, if you do not have insight for a generation beyond yourself, you simply become a one-generation move of God. Aga kui sul puudub nägemus järgmise põlvkonna jaoks, siis sinu Jumala liikumine ongi ainult ühe põlvkonna liikumine. And we cannot afford to do that. Ja meil ei ole, me ei või lasta sellel juhtuda. Just simply exist for what God can do right now. Et lihtsalt eksisteerida selle nimel, mida Jumal võib ainult täna teha. Now let's go back to the words of Peter on the day of Pentecost. Ja lähme tagasi Peetruse sõnade juurde nelipühipäeval. This promise is for you, Sest see tõotus on teile, for your sons and daughters, teie poegadele ja tütardele and then even for their sons and daughters, ja nende poegade ja nende tütardele, for as many as the Lord our God shall call. nii paljudele, kui issand meie Jumal What kutsub. did he have? Mis tal oli? He had insight. Tal oli nägemus, tal He oli saw sissevaade. beyond his generation. Ta nägi kaugemale oma põlvkonnast. What do you see beyond this time? Mida sina näed, kui sa vaatad kaugemale sellest ajast? Now remember, I'm not asking you this just on a personal level. In this nation, Ja, what do you see beyond this time? ja ma ei küsi ainult sinu isiklikul tasandil, vaid selle rahva juures, mida sa näed tulevasel ajal? Amendments and improvements do not come until we see something differently. Need asjad, mis teevad asja paremaks, mis toovad mingi uue väärtuse, ei tule enne, kui me hakkame nägema asju teistmoodi. You see, a war is raging in America right now based upon what different groups see for the future. Ja Ameerikas on käimas praegu üks sõda selle üle, mida erinevad inimgrupid näevad tuleviku suunana. There are those who see specific things that may not necessarily be good for our country. Ja on need, kes näevad teatud asju, mis ei pruugi olla head meie rahvale. And it seems right now that they have the most visible place. Ja tundub praegu, et nende plaan on kõige rohkem nähtav või nad on kõige rohkem nähtavad. But I submit to you that the problem in every nation is never the carnal people of that nation. Kuid ma avaldan teile, et iga rahva kõige suurem probleem ei ole kunagi lihalikud inimesed selle rahva seas. The problem is the church lacks insight. Vaid probleem on selles, et kogudusel ei ole nägemust.
And what we have become literally is museums rather than missional people. ja me oleme pigem muutunud muuseumiteks kui inimesteks, kellel on missioon. Now here's the problem with being a museum. nüüd muuseumiga on see probleem. You're going to have a lot of people around with bedpan ministries. sul on vaja palju inimesi seal muuseumis, kellel on nii-öelda ööputiteenistus. If you're wondering what a bedpan is, it's what sick people use in the hospital. see on see asi, mis pannakse haigetele alla haiglates, siiber, jah, siiber. Now you're smiling and you're asking me, is that really what the church has become? ja sa naeratad ja küsid minult, et kas see on tõesti see, milleks kogudus on muutunud. Absolutely. jah, nii see on. But the plan of the Lord is that we would remain alive. kuid issanda plaan on see, et me püsiksime elusatena. The only way that you remain alive is that you must remain missional. ja ainus viis, kuidas sa püsid elusana, on see, et sa pead säilitama oma missiooni. Now you could choose to be a maintenance church. sa võid valida, et sa oled nii-öelda alalhoiu kogudus. And all you will ever do is fix a problem. ja ainus asi, millega sa tegeled, on mingi probleemi parandamine. But if you are missional, you don't have time to concentrate on problems. aga kui sul on missioon, siis sul ei ole aega keskenduda probleemidele. Are you hearing me here tonight? kas sa kuuled mind täna õhtul? See, we're talking about reformation. nii et me räägime reformatsioonist. And if we have the proper insight, God will give us the necessary improvements and amendments. ja kui meil on õige ja nii-öelda õige nägemus, siis Jumal annab meile need vajalikud parandused ja lisad, need asjad, mis lisavad väärtust. How long has it been right for us to experience the abundant life? kui kaua on olnud meil õigus kogeda ülikülluslikku elu? How long? kui kaua meil on olnud see õigus? 2,000 years. 2000 aastat. The adversary has operated illegally on planet Earth for 2,000 years. meie vastane on illegaalselt opereerinud ja tegutsenud sellel planeedil 2000 aastat. The reason that he's done it ja põhjus, miks ta on saanud seda teha, is because most believers do not know the body of the Constitution. sest enamik usklikke ei tea oma põhiseaduse sätteid. They don't even know what's there. Nad isegi ei tea, mis seal kirjas on. They're too busy trying to be raptured. Sest nad on liiga hõivatud ülesvõtmisega. So therefore they don't even know how they should be living in planet Earth. ja nad ei tea ega mõista seda, kuidas nad peaksid siin maa peal elama. Does that make sense to you? kas see tundub loogiline sulle? You see, it's through insight into the amendments that we learn the privileges that we've been granted. läbi nägemuse nendesse seaduse sätetesse me õpime tundma neid privileege, mis meile on antud. I'll give you an example. ma annan teile ühe näite. The book of Hebrews declares that Jesus destroyed the devil. Heebrea kiri ütleb meile, et Jeesus hävitas saatana. Have you ever read that? kas sa oled seda lugenud? You read it, right? lugesite seda? If you tell the average Christian that, they'll tell you, no, he didn't. nüüd, kui sa ütled selle mõnele keskmisele kristlasele, siis ta vastab sulle, ei, ta ei hävitanud. Because the devil beat me black and blue all last week. sest tal peksis mind vaese omaks eelmisel nädalal. So Jesus could not have destroyed him. nii et Jeesus ei saanud teda hävitada. And so what they end up doing is living in a subnormal condition rather than as a citizen of the kingdom. ja mille tagajärjel nad elavad ühte allapoole nii-öelda taset elustiili, selle asemel, et elada ülikülluslikku elu. Do you know many of my ancestors could not vote because they didn't know the Constitution? kas sa tead, et paljud minu esiisadest, nad ei saanud, ei hääletanud või ei osalenud demokraatias, kuna nad ei teadnud põhiseadust? And it was legally right to vote, although there were forces in place to prevent that. kuigi juriidiliselt oli õige ja lubatud hääletada, kuid kusagil olid mingid jõud, mis seda takistasid. It is legally right for you to experience all the benefits of Calvary, though there are forces in place that do not want you to experience that.
niisamuti on sul legaalne juriidiline õigus saada osaks kõiki neid hüvesid, mis võideti Kolgatal, kuid on olemas jõud, mis ei taha, et sa saaksid neid. It is legally right for you to live the blessed life because your Father has blessed you. Ja sul on legaalne õigus elada õnnistatud elu, sest sinu isa on sind õnnistanud. But there are many who do not realize that that provision is within the Constitution. Kuid on paljusid, kes ei mõista, et see varustus on legaalselt põhiseadusega kuulub neile. You see, are you hearing me here? Kas sa kuulad mind? So you must have insight into that which is true if you want reformation. Nüüd selleks, kui sa tahad reformatsiooni, sul peab olema nägemus nendesse asjadesse, mis on tõde. Let me put it from another picture from the tabernacle of Moses. Ma maalin teile ühe teise pildi Moosese koguduse telgist. You had those who had insight into the outer court. On neid, kellel on nägemus eesõuest. Therefore they experience Jesus as their Savior, as their healer, and as their baptizer. Ja seetõttu nad kogevad Jeesust kui oma ristijat, oma tervendajat ja oma päästjat. And that was the limit of what they saw. Sest see on see, mida nad on näinud. So if you ask them, how big is God? Ja kui sa küsid neilt, kui suur on Jumal, and they would tell you, he's big enough to save you, he's big enough to heal you, and he's big enough to baptize you. Siis nad ütlevad, et ta on küllalt suur, et sind päästa, ta on küllalt suur, et sind tervendada, ja ta on küllalt suur, et sind ristida. But what about those who have insight into the next compartment of the tabernacle? Kuid mis on nendega, kellel on vaade sisse järgmisesse koguduse telgi ruumi? Now you get to experience God in an entirely different dimension. Nüüd sa koged Jumalat ühe täiesti teises dimensioonis. It took passing through the outer court to get into the inner court. Sa pidid minema läbi eesõuest, et jõuda pühasse paika. So it's not like we're saying salvation is unimportant, baptism is unimportant. We're not saying that. Nii et me ei ütle seda, et päästmine ei ole oluline, ristimine ei ole oluline. Me ei ütle seda. But what we are saying is that God is bigger than just those experiences. Aga me ütleme seda, et Jumal on suurem kui need kogemused. What does it take to see this? Kuid mida on vaja selleks, et seda näha? You must have sight into something that is beyond your present experience. Sa pead nägema millegi sisse, mis on kaugemal sinu tänasest kogemusest. That is the only way that reformation can occur. See on ainus viis, kuidas reformatsioon saab juhtuda. So, when I left what was called the Fundamental Baptist Church, kui ma lahkusin sellest fundamentaalsest baptisti kogudusest, my family told me, you have everything already. Why are you leaving? Siis mu perekond ütles mulle, et sul on juba kõik olemas. Miks sa ära lähed? But what I realized was that I had seen something that maybe they had not seen. Kuid mida mina mõistsin oli see, et ma olin näinud midagi, mida nemad ei olnud. And it caused me to pursue the experience of Pentecost. Ja see nägemine pani mind seda nelipühi kogemust taga otsima. So when I came into Pentecost, I found that God was bigger than what they told me he was in the Baptist church. Ja kui ma sain nelipühi kogemuse osaliseks, ma sain aru, et Jumal on suurem kui see, mida mulle oli õpetatud baptisti koguduses. Now I'm going somewhere with this. Ma lähen sellega nüüd kuhugi. Because you see in the outer court there were only 2 pieces of furniture. Sest välisõues või eesõues oli ainult 2 mööblieset. It was the laver Oli see vaskmeri and also the brazen altar. ja vaskaltar. And for the person who's there, that's how big God is. Ja inimestele, kes on seal, see esindab seda, kui suur on Jumal. Then when you come through the door into Pentecost, Kui sa tuled läbi nüüd ukse nelipühisse, you see the beautiful thing about a door is you will always have an adversary suggesting you should not go through that door. kuid üks huvitav asi ukse kohta on see, et iga ukse juures on sul üks vastane, kes sulle annab nõu mitte siseneda sellest uksest. Paul said it this way, a great and effectual door is open to me, and there are many adversaries. Paulus ütles nii, et üks suur uks ja võimalus on mulle avatud, kuid on palju vastaseid. But you see, if you have insight, you don't have time to look at the adversaries. Kuid kui sul on sissevaade, siis sul ei ole aega vaadata seda vastast. Like Jesus, your face is set as flint at that which you are pursuing in God. Vaid nagu Jeesusel on sinu pale otse kui ränikivi, et sa
ajad taga seda, mis on Jumalal So tulnud. what happened when we came into Pentecost? Nii et mis siis juhtus, kui me tulime nelipühi kogemusse? We found that there was a table of fellowship in Pentecost. Me leidsime, et seal on üks osaduse laud selles kogemuses. We found that there was a candlestick of revelation in Pentecost. Me nägime, et seal on üks ilmutuse küünlajalg selles We nelipühi also, kogemuses. we also discovered that there was an altar of incense or a place where prayer is sanctified and worship is exalted. We found that in Pentecost. Ja me leidsime, et ka seal on üks suitsutusaltar, kus palved saavad pühitsetud ja ülistus kõrgendatud, ülendatud. You see, in the outer court, we had to do it this way. Eesõues me pidime tegema seda niimoodi. This was our insight. See oli meie sissevaade You siis. must serve the Lord with quietness. Sa pead teenima issandat vaikuses. You could not be active. Sa ei tohtinud olla aktiivne. You had to be still Sa pidid olema tasa. because God would get somehow confused if you moved. Sest kui sinu liikumine võis Jumala kuidagi segadusse ajada. We only sang hymns, basically. Me laulsime ainult neid koraale. Then when we came into Pentecost, we found that it was all right to sing spiritual songs. Kui me jõudsime nelipühi kogemusse, me saime aru, et on väga normaalne laulda vaimulikke laule. And then shortly after that, we discovered that it is okay to sing psalms. Ja siis me leidsime, et on ka psalme on väga lubatud laulda. It's amazing how much insight you get when you change compartments. On hämmastav, kui palju sinu sissevaade avardub, kui sa lähed ühest osakonnast teise. In fact, we discovered that you must serve the Lord with gladness. Ja nüüd me avastasime, et sa pead teenima issandat rõõmuga. So what I started doing, I would tell people, Nüüd, mida mina hakkasin tegema, ma ütlesin inimestele. is the joy of the Lord your strength? Kas rõõm issandas on sinu tugevus? I would tell people, inform your face then that the joy of the Lord really is your strength. Et kui sa seda usud, siis anna oma näole ka sellest teada, et rõõm issandas on sinu tugevus. Joy is always our strength. Rõõm on alati meie tugevus. So God doesn't get overly concerned when a son or a daughter shout for joy. Nii et Jumal ei muutu murelikuks, kui üks tütar või poeg hõiskab rõõmust. He doesn't get nervous when a son or a daughter dance before him with joy. Ja ta ei muutu närviliseks, kui üks poeg või tütar tantsib rõõmust tema ees. Now, when I was a young Pentecostal, we would dance before the Lord, but we would close our eyes really tight. Ja kui mina olin noor nelipühilane, siis me tantsisime issanda ees, kuid me panime silmad väga kõvasti kinni. And a lot of times they would end up knocking over chairs, knocking over tables, knocking over microphones, all kinds of things, because they couldn't see. Ja mis juhtus oli see, et väga sagedasti inimesed niimoodi jooksid pikali toole, laudu, mikrofone, sest nad ei näinud mitte midagi. And we called that dancing in the spirit. Ja siis me nimetasime seda vaimust tantsimiseks. No, that was dancing without understanding. Kuid tegelikult see oli tantsimine ilma arusaamiseta. The only thing that the Bible tells you to do is dance before the Lord. Ainus asi, mida Piibel ütleb, et sa võiksid teha, on tantsida issanda ees. It did not say get in the spirit and do it. Seal ei ole öeldud, et mine vaimu ja tee seda. So you got to understand, you're always in the spirit. Sa pead mõistma, et sa oled kogu aeg vaimus. It's just a decision of your will. I will dance before the Lord. See on sinu tahte otsus, et ma tantsin issanda ees. Why was that easy for the ladies and difficult for the men? Miks oli see daamidele lihtne ja härradele väga raske? Because you see, this is the way the men felt in those days that they should worship the Lord. Neil päevil mõtlesid mehed, et nad peaksid ülistama Jumalat niimoodi. They would rock with their hands in their pockets. Nad kõigutasid ennast käed taskus. How in the world can you lift your hands before God and they're in your pockets? Kuidas sa saad tõsta käed issanda poole, kui nad on sul taskus? You know what Pentecost did for me? Kas sa tead, mida nelipühi tegi minu jaoks? It gave me a freedom of expression that was always in there, but needed to be loosed. See andis mulle ühe väljendusvabaduse, mis oli kogu aeg minus olemas, kuid mida oli vaja vabastada. What about that? Kuidas teiega on? Did it not do the same for you?
kas see ei teinud mitte teiega seda sama? Come on, there was that in you that wanted to express itself freely to the Lord. Oli midagi, mis tahtis ennast vabalt väljendada issanda ees. But the system that we were in bound us to being still. See süsteem, milles me olime, see nii-öelda kammitses meid olema vaikselt. Now there are many things that you can afford to let go of. On palju asju, millest sa võid lahti lasta. But please do not ever let the joy of the Lord not be your portion. Kuid ära iialgi lase lahti sellest, et issanda rõõm on sinu osa. Now you may experience conflict in life, but experience conflict with joy. Sul võivad olla elus vastasseisud ja konfliktid, kuid las need olgu sul koos rõõmuga. Remember when the apostles were beaten by the Pharisees and all of those who were religiously in charge? Kas sa mäletad seda, kui apostlid said füüsiliselt kõvasti karistada variseride ja oma vastaste poolt? Do you know what their response was? Kas sa mäletad, mis nende vastus oli sellele? They left leaping and shouting and thanking God that they were worthy to suffer shame for his name. Nad läksid sealt hüpates ja rõõmutsedes ja Jumalat tänades, et nad olid arvatud vääriliseks tema nimel kannatama. I'm sure the devil had a headache at that moment. Ma olen kindel, et saatanal oli peavalu sellel hetkel. Because he probably wanted them to leave with their heads down and crying and said, why did they do that to me? Ja sest tema arvas, et nad lähevad sealt ära pead maas ja murtud meestena, et miks meile on selline asi juhtunud. But you strip him of his armory when you will function in life with joy. Kuid sa röövid tema turvise, kui sa toimid oma elus rõõmuga. You see, that's one of the things that Pentecost gave us. Ja see on üks asjadest, mille nelipühi meile andis. An awareness that we could serve the Lord with joy. See teadlikkus, et me võime teenida issandat rõõmuga. Now, I've shown you something here. Ma olen näidanud sulle midagi siin. There's a joy connected to salvation. On üks rõõm, mis on seotud päästega. There's a joy that is connected to the baptism of the Holy Spirit. On rõõm, mis on seotud püha vaimuga ristimisega. And in fact, what has happened is your joy has grown. Ja nüüd on su rõõm kasvanud. What do you think should happen with this third reform? Nüüd, mis peaks sinu arust juhtuma selle kolmanda reformatsiooniga? How much should our joy increase? Kui palju peaks meie rõõm nüüd kasvama? Because we are closer to the finish than we've ever been before. Sest me oleme lõpule lähemal, kui me oleme iial olnud. Hallelujah. Now it may seem, come on, that the journey has been long. Sorry? It may seem that the journey has been long. See võib tunduda, et meie teekond on olnud väga pikk. But touch yourself tonight. Kuid puuduta ennast täna õhtul. Tell yourself, I'm closer to the finish than I've ever been before. Ja ütle, et ma olen lähemal lõpule, kui ma olen iial olnud. Is that not a reason to have joy? Kas see ei ole mitte põhjus rõõmustada? Can I say it this way? Kas ma võin öelda niimoodi? There's more for us than against us. Rohkem on neid, kes on meie poolt, kui neid, kes on meie vastu. But so you must have insight to understand that. Kuid sul peab olema sissevaade ja nägemus, et seda mõista. Remember that day on the mountain when Elisha's servant said, what are we going to do? Kas sa mäletad seda päeva seal mäe peal, kui Elisa teener ütles, et mida me teeme? And the servant of the Lord said, God opened the young man's eyes. Aga issanda teener ütles, Jumal, ava noore mehe silmad. And what he saw that day, there were more on that mountain for them than against them. Ja mida ta nägi, et seal mäe peal oli rohkem neid, kes olid nende poolt, kui neid, kes olid Hallelujah. You see, what the enemy wants you to think is that there are more in your nation against you than for you. Ja vaenlane tahab, et sa mõtleksid, et sinu rahva seas on rohkem neid, kes on sinu vastu. But there's not more in your nation against you than for you. Kuid ei ole neid rohkem, kes on sinu vastu, vaid neid, kes on sinu poolt. The Lord has some people who right now who are waiting and being prepared for what he has invested inside of you. Sest just nüüd on issandal valmis inimesed, kes ootavad ja on valmis pandud, et vastu võtma seda, mida ta on investeerinud sinusse. They cannot eat at the table of Babylon anymore. Ja nad ei või välja kannatada seda Babyloni toitu enam. They're refusing, if you will, the drink of religion. Ja nad keelduvad sellest religiooni joogist. But God has them hidden away. Kuid nad on peidus Jumalal. Preparing them for what he's placing inside of you.
valmistamas ja hoidmas neid selle jaoks, mida ta teeb sinu sees. Let me just say it another way. Kas ma ütlen seda ühel teisel viisil? The reason that he's squeezing you is because you are a grape. See põhjus, miks ta sind pigistab, on see, et sa oled viinamari. And when he squeezes us together, a bunch of grapes, we create wine. Ja kui ta nüüd mitut korraga pigistab, siis ta loob sellest veini. But first of all, that wine goes into the king's cup. Kuid kõigepealt see vein läheb kuninga peekrisse. And the king takes a drink of our lives. Ja kuningas ise võtab osa ja võtab meie elust. Knowing that our life is his life. Teades, et meie elus on tema elu. But then the king will also serve what is in that cup to the nations. Kuid siis kuningas võtab selle peekri ja jagab selle, mis on seal peekris rahvastele. Oh, I promise you, it is not the grapes of wrath. Kuid ma luban sulle, et need ei ole viinamarjad. The king has already taken his wrath out on his own son at Calvary. Sest kuningas on oma viha juba Kolgatal välja valanud oma poja peale. So God doesn't have any wrath anymore. Sest tal ei ole seda viha enam. Calvary was the finality of God in wrath. Vihane Jumal sai oma lõpu Kolgatal. But what the king is ready to do is give the nations a drink of joy. Aga kuningas on nüüd valmis andma rahvastele rõõmu jooki. Come on, do you have insight to see this thing? Kas sul on nägemus, et näha seda? Hallelujah. Hallelujah. That's what I see in this hour. And that is why we're pressing forward into him. Seda on see, mida mina näen sellel tunnil ja seetõttu me pressime edasi temas. You see, what I tell my enemies is, go ahead. Mida mina ütlen oma vaenlastele on see, et andke tuld. All you're doing is creating an opportunity for your own deliverance. Ainus, mida te teete, on te loote võimaluse iseenda vabanemiseks. Because if you squeeze me, nothing but his life is going to come out. Sest kui te mind pigistate, siis midagi muud peale tema elu minust välja ei tule. If you hit me, I'm going to say, thank you, Jesus. Kui sa mind lööd, siis ma ütlen aitäh, Jeesus. Hallelujah. Halleluja. Insight Nägemus is the key to any reformation. on võti iga reformatsiooni jaoks. That's why I asked you earlier, what do you see? Seetõttu ma küsisin sinult ennem, mida sa näed? Do you see yourself one with the Lord? Kas sa näed iseennast ühtsuses issandaga, et sa oled üks temaga? Paul said, he that is joined to the Lord is one spirit. Sest Paulus ütles, et see, kes on liitunud issandaga, on temaga üks vaim. You see, the holiest of all is not a place where you have multiple pieces of furniture. Sest kõige püham paik ei ole koht, kus sul oleks mitu mööblieset. That's the outer court and the holy place. Need on eesõu ja püha paik. But in the holiest of all, Kuid kõige pühamas paigas, there is really one piece of furniture. seal on üks mööbliese. It is the ark and the mercy seat. See on käsulaegas ja halastuse troon. Hebrews says it this way. Heebriastele ütleb seda nii. We can come to the throne of grace and obtain mercy. Me võime tulla armu aujärje ette ja saada halastust. You know what should be the most obvious manifestation in your life? Kas sa tead, mis peaks olema kõige ilmsem manifestatsioon sinu elus? And it is the proof that you have insight into the holiest of all. Ja see on tõend selle kohta, et sul on nägemus kõige pühamasse paika. Is that you are a person that is full of grace Et sa oled isik, kes on täis armu and you are full of mercy. ja täis halastust. Because that is the most obvious thing about the ark. Sest see on kõige esmane ja kõige esimene asi, mis puudutab seda You see, this käsulaegast. is why there is such an emphasis on grace right now. Ja seetõttu on nii suur rõhuasetus armule tänapäeval. Because grace is the anchor message of the Reformation. Sest armu sõnum on ankur selle reformatsiooni õpetuse juures. You see, like faith was the anchor message of the first Reformation.
nagu usk oli see ankrusõnum esimese reformatsiooni juures. The baptism of the Holy Spirit was the anchor message of the second Reformation. Püha vaimuga ristimine oli ankursõnum teise reformatsiooni juures. Grace is the anchor message of the third Reformation. Ja arm on ankursõnum kolmandas reformatsioonis. So what God is doing is giving us insight into grace like never before. Nii et Jumal on andmas meile sissevaadet ja arusaamist armu nii nagu ei iial varem. How many of you believe that this is truly the dispensation of grace? Kui paljud teist usuvad, et me oleme tõeliselt armu ajastul praegu? You really believe that? Te tõesti usute seda? How many of you think the dispensation of grace will ever end? Kui paljud teist arvavad, et armu ajastu kunagi lõpeb? And then you enter into the dispensation of the kingdom. Ja siis alles te astute kuningriigi ajastusse. Do you still believe that nonsense? Kas sa ikka usud seda jama? Listen to me tonight. That's nonsense. Kuula mind, see on jama. We have just begun to tap into grace. Me oleme just alles hakanud lülituma armu sisse. Because what Paul said to the church in Ephesians Mida Paulus ütles efeslaste kogudusele, is that not only have we received salvation by grace, sest mitte ainult me oleme saanud pääste but armu läbi, there is a grace to be revealed in the ages to come. vaid on arm, mis saab ilmsiks ajastutel, mis tulevad. So people think grace will come to an end. Et mõned mõtlevad, et arm kuidagi jõuab oma lõpuni. It can't. See ei saa. Because you've been taught that God's grace will run out finally. It can't. Kui sul on õpetatud, et arm ühel hetkel saab otsa, see ei saa saada. Look at verse 4 of Ephesians 2. Vaatame 4. salmi teises peatükis. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud. Kuigi me olime surnud üleastumistes, armu läbi te olete päästetud ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Now, does your Bible say what the English Bible says? That there is a richness of grace to be revealed even in the ages to come. Ja eesti keel, nagu inglise keelgi siin ütleb, et meil on ka tulevastel aegadel üks armu võrratu rikkus, mis on alles ilmsiks tulemas. Are you willing to explore that idea? Kas sa oled valmis seda ideed uurima? You sure you're willing to explore that idea? Oled sa kindel, et sa ikka tahad seda uurida? Well, then maybe there is something beyond just what occurs in a life, in what we call a lifetime. Nii et võib-olla on midagi, mis toimub peale seda, mida me nimetame eluajaks. You sure about that? Oled sa kindel selles, et tahad sinna minna? Why would grace otherwise be necessary for the ages to come? Milleks on siis arm vajalik tulevastel aegadel? Especially if you define grace as God's provision. Eriti sellisel juhul, kui sa defineerid armu kui Jumala varustus. What is the provision necessary for? Mille jaoks on see varustus siis tulevastel ajastutel vajalik? I'm just asking questions. Ma lihtsalt küsin küsimuse. I want you to think about it. Ma tahan, et sa mõtleksid sellele. Because you see, religion has fed us a bag of goods, and a lot of it simply is not true. Sest religioon on toitnud meile ühe suure hunniku asju ja suur osa neist ei ole tõde. What have I basically said to you tonight? Mida ma olen sulle täna õhtul öelnud? That if you're going to have reformation, you must have insight into something that doesn't currently exist. Kui sa tahad, et sul oleks reformatsioon, sul peab olema nägemus ja sissevaade millessegi, mida praegu ei eksisteeri. And what that reformation will do is produce amendments and
corrections, ja mida see reformatsioon teeb, ta toob esile lisasid ja parandusi, improvements, if you will. mingi uue väärtuse lisamist. I like to say it this way. Mulle meeldib seda öelda nii. Reformation is to make better by removing defects. Reformatsioon on millegi parandamine läbi defektide eemaldamise. It is a Christ-centered correction. See on Kristuse keskne parandus. Reforming with truth what has become deformed by superstitions and the traditions of men. See on reformeerida tõe abil midagi, mis on deformeerunud läbi inimeste traditsioonide ja ebausu. If you would study chemistry, this is the concept of reformation. Kui me vaataksime keemiat, siis see oleks see reformatsiooni mõte või sisu. It is to heat something under pressure. See on millegi kuumutamine surve all. The whole idea is to crack the existing thing. Ja kogu selle asja mõte on olemasoleva nii-öelda purustamine. Do you feel like God has placed pressure in your life and he's heating you with that pressure? Kas sa tunned, et Jumal on pannud ühe surve sinu ellu ja nüüd ta kuumutab sind selles surves? Do you feel like God is cracking you? Kas sa tunned, et Jumal on justkui purustamas sind? Anybody other than the first row? Do you feel like you're being cracked? Kas sa tunned, et sind on nagu surve alla pandud, et sind purustada? Under pressure. We have a saying in America that says, I'm cracking up. Ameerikas me ütleme niimoodi, et ma nii-öelda lähen lahti läbi selle. What they mean by that is that they're laughing uncontrollably. Ja selle tähendus on see, et nad naeravad kontrollimatult. So that's the way you handle pressure. Nii et see on viis, kuidas sa survega hakkama saad. God gives you laughter to handle pressure with. Sest Jumal annab sulle naeru, et survega hakkama saada. Psalm 4 and verse 1. Taaveti laul 4 ja 1. salm. He said, hear me when I call, O God of my righteousness. Kuula mind, kui ma hüüan, o Jumal, mu õigsuse Jumal. Does that not sound like what most believers would want him to do? See on, mida enamus uskujaid tahaks, et Jumal kuuleks, kui me teda hüüame. Is that correct? See on õige, eks? Come on, you don't want God to put muffles on his ears when you call. Sa ei taha, et Jumal paneks kõrvatropid kõrva, kui sa hüüad. No, you want him to hear you, correct? Sa tahad, et ta kuulaks sind. Listen at what he said further. Thou hast enlarged me. Ja siin ta ütleb edasi, sa oled laiendanud mind. How many of you want God to enlarge you? Kui paljud soovivad, et Jumal laiendaks teid? You sure you want God to enlarge you? Sa tahad, et Jumal sind ikka laiendaks? You're absolutely sure Oled you sa want päris God to kindel, et sa tahad, enlarge you? et Jumal sind laiendaks? Listen at what David said. Kuula, mida Taavet ütleb. Thou hast enlarged me when I was in distress. Sa oled laiendanud mind, andnud mulle juurde kasvu, kui ma olin hädas. Now you have the reason for all your distress. Nüüd on sul olemas põhjus, miks sul on hädad. God is making you larger in the midst of distress. Sest Jumal on laiendamas sind selle häda keskel. And what the liar is doing is telling you, you are diminishing. Aga valetaja ütleb sulle, et sa vähened. That's not true. Aga see ei ole tõde. The purpose of distress is to enlarge us. Nende hädade põhjus, eesmärk on laiendada sind. So he said, have mercy upon me and hear my prayer. Ja ta ütleb, halasta minu peale ja kuula mu palvet. Jesus said, except that a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. Ja Jeesus ütles, et kui nisu iva ei kuku mullasse ja ei sure, jääb ta üksi. Why does it fall into the ground? Why does it fall, period? Miks ta kukub ja sureb? Because you cannot get the life of that seed out of the seed apart from it falling in death. Sest sa ei saa kätte seda elu, mis on seemne sees, kui ta ei kuku ja ei sure. And there are already the necessary forces in the ground to crack the shell. Ja
maapõues on olemas need vajalikud jõud, et seda kesta lahti murda. It is called certain types of bacteria. Ja selleks on teatud bakterid. It's there in the ground to crack the shell. Need on seal maa sees olemas, et seda lahti murda, seda kesta. Now, at first, it seems like a negative experience. Esmalt see tundub olevat üks negatiivne kogemus. But what you got to understand is that through that cracking, something greater comes forth. Kuid läbi selle lahti murdmise midagi suuremat tuleb esile. Come on, a new life comes forth out of death. Uus elu tuleb esile läbi selle surma. Say that with me. Out of death Ütle seda minuga koos. Läbi surma comes forth new life. tuleb esile uus elu. So don't complain when God cracks your shell a little bit more. Nii et ära vingu ega ära kaeble, kui Jumal murrab su kesta veel rohkem. Just understand that the life in you, now there's a channel for it to come forth. Sest sa aru, et see elu, mis on sinu sees, nüüd on sellel üks kanal, kus sa saab välja tulla. So say this with me. Öelge seda minuga koos. I am being enlarged. Mind laiendatakse. My distress is enlarging me. Minu hädad laiendavad mind. Got you, didn't I? Walked you right into that one, didn't I? Kõndisin sind lõksu, eks? But that is the plan of God. Kuid see on Jumala plaan. Because Jesus said that when a seed falls into the ground and dies, Sest Jeesus ütles, et kui see nisuiva kukub mullasse ja sureb, it will no longer abide alone, siis ta ei jää üksi, but it will come forth in much fruit. vaid ta kannab palju vilja. So whatever you're going through, Nii et mis iganes on sinu hetke kogemus, millest sa oled läbi minemas, what you must see as insight mida sa pead nägema, is the great fruit of your nation. on see suur vili, mis on sinu rahva hulgas. Out of your death Läbi sinu surma will come forth the birth of the kingdom into your nation. tuleb esile kuningriigi sünd sinu rahva hulka. Amen. Amen.